kuyobora igihugu niyo mpano yonyine umuntu afite kubona, ikaza yitwa impano ariko ikaza ari n'umugisha kuri we. Rimwe na rimwe nubwo hari abo bijya bihitana. Umutungo ukomeye ufite kugirira mu isi wari wo wose ujyana n'ibyo wakuze urota cyangwa ibyo wakuze wifuza. Umukuru w'igihugu arara mu ngoro ishobora kuruta hoteli nyinshi nini muzi. Ahantu undi muyobozi ahembwa amafaranga make kurusha umuyobozi wo hagati muri banki ukoze imirimo isanzwe, kuko akenshi umutegetsi niwe uhora bujyana n'umushahara, nta nubwo uhura n'ibyo abantu batekereza. Ku isonga ry'abantu bahembwa amafaranga menshi ku isi hari minisitiri w'intebe, ntabwo ari perezida, ni Lawrence Wong wa Singapore. Uyu ahembwa hafi miliyoni 1,700,000 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Akaba ari we uza ku mwanya wa mbere mu bayobozi bahembwa amafaranga menshi ku isi. Inyuma ye hakurikiraho perezida w'Ubusuwisi Karin Keller-Sutter, uyahembwa 603 ku mwaka by'amadolari y'Amerika. Uyu mwanya wo kuyobora igihugu uhindurirwamo buri mwaka hagati y'abagize akanama kayobora igihugu. Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz ahembwa 417 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahembwa 400 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Uyu mushahara urahinduka kuva mu mwaka 2001. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese nawe ari hafi aho ahembwa 400 ku mwaka y'amadolari y'Amerika. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu ahembwa 180 ku mwaka. Akaba ari munsi cyane y'umuyobozi wa Amerika cyangwa Australia, nubwo Ubufaransa ari kimwe mu bihugu bikomeye ku isi. Ariko imibare nivuze ko aba bayobozi bahita baba bakire kurusha abandi bantu batunze muri iki gihugu. Mu bihugu bayobora, umuyobozi mukuru muri banki cyangwa umuganga w'inzobere muri ibi bihugu ashobora kwinjiza amafaranga menshi aruta umuyobozi mukuru w'igihugu. Kenshi bikorwa nk'ibimenyetso ko kuyobora igihugu ari inshingano zo gukorera abaturage atari uburyo bwo kwikungaza. Muri Afurika imibare y'imishahara y'abayobozi iratandukanye cyane. Hari ku rwego rwo hejuru cyane ndetse n'abari hasi ugereranyije n'abandi ku isi. Perezida wa Cameroon Paul Biya ni umwe mu bayobozi bafite umushahara wemewe uri hejuru cyane ku isi. Bivuga ko ahembwa hafi 620 by'amadolari y'Amerika ku mwaka, amafaranga aruta n'umushahara wa perezida wa Amerika. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ahembwa 223,500 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Perezida wa Kenya William Ruto na perezida wa Uganda Yoweri Museveni buri umwe ahembwa 183 ku mwaka by'amadolari y'Amerika. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu ahembwa 152 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Perezida wa Liberia Joseph Boakai ahembwa hafi 90 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ku mpapuro gusa bamwe mu bayobozi ba Afurika basa n'abinjiza amafaranga make kurusha abayobozi bakuru bo mu Burayi cyangwa Amerika y'Amajyaruguru, ariko hari amazina biratandukanye cyane. Perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema nta mushahara usobanutswe uzwi nk'uwa perezida usanzwe, gusa umutungo w'ukeka kugera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, cyane cyane kubera umutungo w'igihugu ukomoka kuri peteroli. Ikibazo gikomeye ni uko akenshi hagaragara neza aho umutungo bwite w'umuyobozi utandukanye n'umutungo wa leta. Ku rundi ruhande umwami Mswati wa gatatu wa Eswatini bivuga ko ashobora kubona amafaranga angana na miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Aya mafaranga arute kure cyane imishahara y'abayobozi bose twavuze ku rutonde rwo ku isi. Kugira ngo ubyumve neza, abicumi muri Afurika nibo bahembwa amafaranga menshi. Paul Biya ahembwa amafaranga 622 n'amafaranga 976 by'amadolari y'Amerika. Uyu ni wa Cameroon. King Mohammed wa gatandatu wa Maroc ahembwa 488 n'amafaranga 608 ku mwaka. Cyril Ramaphosa wa South Africa ahembwa 123 n'amafaranga 500 ku mwaka. William Ruto ahembwa 192 n'amafaranga 200 ku mwaka. Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ahembwa 183 n'amafaranga 116. Abdelmajid Tebboune wa Nigeria ahembwa 168 ku mwaka. Teodoro Obiang Nguema ahembwa 152,680 ku mwaka. Emerson Mnangagwa ahembwa 146 ku mwaka. Denis Sassou Nguesso ahembwa 108 ku mwaka. Alassane Ouattara ahembwa 100 ku mwaka. Abo nabo muri Afurika. Abakuru b'ibihugu bikomeye bindi rero, Amerika Donald Trump ahembwa 400 ku mwaka. Anthony Albanese wa Australia ahembwa 392 n'amafaranga 811 ku mwaka. Olaf Scholz Ubudage ahembwa 369 ku mwaka. Keir Starmer 212 ku mwaka no Mwongereza. Umufaransa Emmanuel Macron ahembwa 200 ku mwaka. Shigeru Ishiba 195 ku mwaka no mu Yapani.
Vladimir Putin 140 ku mwaka. Rusiya, Brazil Lula da Silva ahembwa 92 ku mwaka. Ubuhinde Draupadi Murmu ahembwa 72 ku mwaka. Ubushinwa Xi Jinping ahembwa 19,200 ku mwaka. Umushahara w'urwego rwa leta urasanzwe cyane, ariko ibyo agenerwa byose n'uburinzi byishyurwa na leta 100%. Ibyo zirikana ku mishinga n'imishahara y'aba bagabo. Iyi mibare ni umushahara fatizo gusa, ntabwo ikubiyemo amafaranga y'ingendo, amazu, uburinzi n'ibiribwa bahabwa ku buntu. Umuyobozi uhembwa amafaranga menshi ku isi nanone ni umuyobozi wa Singapore, ahembwa asaga $1,000,000 $600 ku mwaka. Ahangaha rero kuyobora ibihugu bisaba ubwitange. Urasanga hari ibigo bimwe batekerezaga utungurwa n'imishahara y'abaperezida babo. Uratungurwa cyane kurasanga Paul Biya ahembwa amafaranga menshi kurusha Donald Trump. Rwanda Inspiration 250. Ndi Bruno Rwanda rw'ejo. Kora subscribe, like, comment na share, and then utubwire ibindi bintu ushaka twakugezaho mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza. Duhure muri comment. Ninde ugutunguye wowe?